Hot News ukaba ariyo ukomeje gutega amatwi, wowe icyo tugusaba ni ugukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya akugeraho umunsi ku munsi. Ku munsi w'ejo nibwo haje gutangazwa impinduka zaje gukorwa hano mu gihugu mu nzego zijyanye n'umutekano, dore ko bamwe benshi bagiye babibona muri uru rukerera. Rero icyo tugusaba nta handi wasanga amakuru acukumbuye uretse hano kuri Hot News. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe, ugakanda kwiyonzogera kugira ngo amakuru yacu ajye akugeraho umunsi ku munsi. Ni kenshi cyane usanga abantu benshi bagenda bibaza mu buryo amaraka mu nzego z'umutekano yaba akurikiranye, dore ko ubu ngubu usanga hano mu Rwanda hari amaraka agiye atandukanye, polisi bagenda bambara ibimenyetso bigiye bitandukanye n'ibya gisirikare. Bityo rero abantu benshi bakaba bagenda bibaza uko yaba agenda akurikiranwa n'amazina yayo. Ariko kuno munsi twagiye kugaruka ku mpinduka zaje kubaho hano mu Rwanda mu nzego z'umutekano cyane cyane, dore ko ikiganiro cyo kuba twabagezaho amanaka nacyo kiza gukurikira. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba yakoze impinduka mu buyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda, aho yagiye ahindurira inshingano zimwe na zimwe mu bayobozi babaga muri izi nzego z'umutekano hano mu Rwanda. Tubibutse ko rero umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ari we Perezida Paul Kagame, ari nawe ufite ububasha cyangwa se inshingano zo kuba yahindura inshingano za bano bagabo twavuga ko bavuga rikijyana mu gihugu cyane cyane mu nzego z'umutekano. Izi ni impinduka zigiye zitandukanye zagiye ziba mu nzego zigiye zitandukanye, haba mu rwego rw'abacungagereza se cyangwa no muri polisi y'igihugu ndetse no muri RDF. Aha hose akaba ari inshingano z'umukuru w'igihugu kugenda ahindurira bamwe mu bayobozi bazibamo inshingano. Ibi bije nyuma y'aho rero abayobozi bagiye batandukanye bagiye bahindurirwa inshingano, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yaje kugira Juvenal Mazimundu yagizwe Minisitiri w'Ingabo, dore ko uyu mugabo twavuga ko ari we wari ukuriye urwego rw'abashinzwe kugorora se cyangwa RCS, akaba yaje kugirwa Minisitiri w'Ingabo hano mu Rwanda. Twavuga ko ari umugabo wari umaze igihe kinini ayobora runo rwego rwa RCS, ari rwo rushinzwe abagororwa hano mu gihugu. Bityo rero akaba yaje guhindurirwa inshingano akagirwa Minisitiri w'Ingabo hano mu Rwanda. Ntabwo ari uyu wenyine waje guhindurirwa inshingano ziwe, dore ko uwari umugaba mukuru w'ingabo ubu akaba yabaye Majoro Generali Mubaraka Muganga. Uyu mugabo wari umukuru w'ingabo akaba yari umugabo ukunze kugaragara hano mu Rwanda, dore ko uyu twavuga ko yaje kumenyekana bwo yakundaga kuba ari mu inshingano za kuba yayobora ikipe ya APR FC, dore ko yaje kugirwa nawe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Mu bandi bagiye bahindurirwa inshingano harimo n'abagabo bagiye batandukanye. Uwundi waje guhindurirwa inshingano akaba ari Mazimundu yasimbuwe na Major General Murasira wari kuri uwo mwanya kuva mu Ukwakira 2018. Uyu nguyu Mubaraka Muganga yaje gusimbura Major Murasira, akaba ari we wari Major General. Uyu Major General Murasira akaba ari we wari umugaba mukuru, dore ko uyu mwanya yaje kuwufata mu 2018. Uyu Major General Albert Murasira kuri uyu mwanya wagiyeho muri 2018 yari asanzwe ari
komiseri mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS, umwanya yagiyeho muri 2021 avuye muri polisi y'u Rwanda. Marizampundu wahoze ari umusirikare kuko yimuriwe muri polisi muri 2014, icyo gihe yari afite ipeti rya Lieutenant Colonel, ni mu gihe General Muganga wagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yari asanzwe ari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka yasimbuwe na General Jean Bosco Kazura wagiyeho muri 2019. Umwanya w'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka wahise uhabwa Major General Vincent Nyakarundi wari usanzwe ari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare hano mu gihugu. Uyu nawe yahise asimburwa by'agateganyo mu butasi bwa gisirikare na Colonel François Regis Gatarayiha n'ubundi wari usanzwe amwungirije. Uyu mbere yaho yayoboye urwego rw'abinjira n'abasohoka hano mu Rwanda. Mu bandi bashyizweho, Major General Alexis Kagame yagizwe umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique, abisikana na Major General Eugene Nkubito wagizwe umuyobozi wa Division ya 3 ya RDF ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu bandi bagiye bahabwa izindi nshingano cyangwa bahindurirwa inshingano, dore ko dusanga undi Colonel Theodomire Bazihi wagizwe umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'urugamba mu ngabo ziri muri Mozambique. Muri izi mpinduka kandi Lieutenant Colonel Augustin Migabo yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel, agirwa umuyobozi wungirijwe w'umutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda Special Force Commando zisanzwe zibarirwa hariya mu Bigogwe. Urwego rushinzwe igorora rwahise ruhabwa umuyobozi mushya Brigadier General Evariste Murenzi wasimbuwe CGIP Marizimpundu. General yari usanzwe ari umuyobozi wungirije wa Division ishinzwe ibikorwa byihariye. Mu bahawe imyanya kandi harimo General Bosco Ntibitura wagizwe umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iperereza n'umutekano w'igihugu NSS ushinzwe umutekano mbere mu gihugu. Uyu mwanya wahozemo Gasana Alfred wagizwe Minisitiri w'umutekano muri 2021. Nk'uko mubibona, uyu Juvenal Marizimpundu wayoboraga RCS yagizwe Minisitiri w'ingabo, naho General Black Muganga yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Naho nk'uko mubibona no ku mafoto uko bagenda basimburanwa, General Major Vincent Nyakarundi yagizwe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Uyu wundi ukurikiye akaba ari Colonel Bahizi Theobald yagizwe umuyobozi w'ibikorwa byo mu rugamba mu ngabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Naho ukurikiye akaba ari Major General Alexis Kagame yagizwe umuhuzabikorwa w'inzego z'umutekano ziri mu butumwa muri Mozambique. Uwundi muza kubona ni Brigadier General Evariste Murenzi wari umuyobozi wungirijwe wa Division ishinzwe ibikorwa byihariye, yagizwe umuyobozi mukuru wa RCS. General Major Nkubito
Eugene wari ukuriye inzego z'umutekano z'u Rwanda ziri mu butumwa muri Mozambique yagizwe umuyobozi wa Division ya gatatu mu gisirikare cy'u Rwanda, naho Lt Augustin Migabo uri guhabwa ishimwe hano ku mafoto nk'uko mubibona na Perezida wa South Africa yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Colonel anagirwa umuyobozi wungirije w'umutwe w'ingabo zidasanzwe arizo Special Force. Colonel Francois Regis Gatarayiha yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe ubutasi bwa gisirikare hano mu gihugu. Nibitura Jean Bosco wari ukurikiranyweho ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda muri Minisiteri y'Umutekano yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu mu rwego rw'igihugu rw'umutekano n'iperereza. Twavuga ko ari impinduka zaje kujya hanze mu masaha